apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangdadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mare Mildred! Yahaw! Maray! Ada ka kaday! Umayak man maray! Si kamat gayam Marison niya. Anya ka diti maipay ko ken ka. Ay na, agyaman nakta na danon ka maray. Adda nga minapatag nga ibagakin ka. Umay ka ta dumanon ka dito'y balay. Kinapudno na, kasangsangpot ko lang mare. Amala, agtugaw ka ta mangisaga na akbid iti meriendaan ta, kabayadan ti panagsarsarita ta. Ay ko mare, oray sa anon, agdardarasak ngamin. Itad mo laangan akwarta ti pameriendam ko maray. Ha? Ay, joke lang maray. Ay nawaw, aguri ka. Anya itayin tay kunam nga ibagam maray. Ay, kwa mare, di mo't agpapautang ka. Kasta nga rod mare, apay ka de. Kwa mare Mildred, agpakpakaasi ak, pautangan na ko ma. Ikarik, bayadak matla ang adagos, promise. Ay, kwa Marison niya. Ala ka din mare, agbayadak matla ang adagos ko naklangarudan. No kayat mo di oray agaramid tapay iti kasuratan. Ha? Ay, kwa, mano kumaya ti utangan mare. 5,000 lang mare, promise, bayadak matla ang adagos. Sige, pautangan ka. Ngamne, pangaasim amare. Bayadan matla nga dagos. Unkunak mo't mare, di ka madanagan. Bayadan ka abayadan, sakbay nga agtapos na ito abulan. One word is enough. Mark my word. Kasla ni Manang Sonya, madya nakita ka naggapo di tabalayo, Manang Mildred. Wan bakla, isungarod. Apay, anya ti ginagara na tayo babaita dito Ha? Ay, kwa, in may mat imutang. Ha? Adda ka nung amin napatag a pangaramatan na iti kwarta. Anya? Ay, sus! Apay, di mo pa'y ayan nadamag. Ti, anya, Georgina? Ay na, kat no natiwod nga agbayad iti utang na dayjay. Kahit ko asawen, narigat asingiren ni Manang Sonya. Ay naaglumang pa'y kano. Basta kasjay. Ado ka no tirason na, no adag singir. Ay nawaw. Ay nawaw at talaga, Manang Mildred. Aguray ka. Manungay ti inutang na ken ka? 5,000. Ay nawaw. Ay, sigurado thank you lang ti ibayad na iti inutang na 5,000 ken ka. Anya? San mat siguro bakla? Kat no nagkarimot abayadan na matlang adagos ti inutang na kanyak. Oh, talaga lang ha? Ay na. Kare-kare iso ti amok. Ayam, bareng Urayan tayo, upod numat lati karinakin ka, Manang Mildred. Mami, panagbabayadan iti eskwelahan mi. Ang mga numalipatan nyo ti tuition fee. Wan ka di anak ko, amok day ta. Nasahat nga ron kasta. Ilasin yung ti pagbayad ko. Iti kasta, saan nyo ama ipautang. Arigatan, mga nusaan kayo to makasingir adagos. So pa istrikto da di pagadalan. Wan ka di ka agdanag ta nailasin kon. Mapan kun tulat ta singir ni Marison niya inton bigat. Irason ko nga agbayad ka iti tuition mo. Iti kasta agbayadan iti inutang na kanyak. Sige mami, istriktuan nyo ngamin dagita papautangan nyo. Iti kasta agbayad ta adagos. Ikan nyo ida iti due date. Kun agaramid ka iti kasuratan. Iti kasta, adamit pang tenglan nyo bilang? Wen, isumat yar aramidak. Ngam gapot agkumari kami kat ngarod ka ni Marison niya, diya kun nagaramid iti kasuratan. Ay nawaw.
no negosyo, awan kin numare, uno kin nabsatan, uno kin numpare. Business is business ako nada, mami. Marison niya, inmayak ta umay kung singiran ti inutang mo. Masapul kong aminan, iso pang asim, tagbayad kan. Ha? Ay, kwa mare, pasensya kan, ngam awan pa'y kwartak ita. Ang mga numabalin nga ikanak pa'y iti pawayway. Apag huston to inton agpawit nila kay ko. Agpawit nila kay mo ko na, Mare. Wun mare. Ni, apay, napanan na aya. Ha? Ay, kwa mare, agabroad, mapan ijay Japan. Ay ka, nasaya at nga rod, ano kasta, Mare? Inton ano nga, iti ipapan na, Mare. Ay, kwa, agap-apply pa'y laeng. Ay, nawaw. Isa pang nga asim ka di mare, di nakpay singsingiran mo. Agsublikan tulaangan, inton dandanin ti katapusan, mare. Ken, kasanoan manang Mildred, nagbayad ka din ni manang Sonia. Ay, saan pa'y nga rod bakla? Oh, nakitam dayta. Ay na, kung naktupay ket nga agbalin at thank you ti inutang naken ka. Ay, sapay kumata saan akasta. Kinunanamat nga agsubliak to inton katapusan ni Jibalayda. Barang ano agbayad tumutan. Ay, was! Awan ti pamatik iti dayja ason niya. Iso nga inton maminsan, di mon papautangan dayjay. Ay sus, malugi ti negosyo iti dayja at tao. Ay, wan nga rod bakla. Oh, masetas, nga inakinalalan. Napintas sakit iti aldaw mo ita, Marison niya. Ah, ay, si kamot gayam, Mare Mildred. Siyak nga rod, Mare. Katapusan itan, iso ngayon mayak. Ngamin, iso matiin bagam ide. Sana ya? Ah, ay, kwa Mare. Makita ka naragsak ka. Adamot siguron pagbayad mo iti inutang mo kanyak. Ha? Ay, jay, kwa Mare. Kasting amin. Ha! Nay, apa yan, Mare? Marison niya! Agan ano kan ngay! Mare! Tulong! Tulong! Tulungan da kami! Abay ka din, Mari Mildred. Anya ti... ha? Ni Marison niya, pare. Kalat-lat na natumba. Ay, bakit? Hoy! Bakit? Agreng ka! Sonya! Sonya, bakit? Hoy, ilong. Ilong. Ada ka di pa ni Mare Mildred. Ay na, agyaman na nakaringkan bakit? Ay, kumusta ang tirik nam? Mayatain? Imawag at center. Kahit naibagada amang ibaon da ka no iti ambulansya. Tao may da kasukunan. Itaray da ka kuman kat iti hospital. Ay, nawaw. Anday ko. Apay nga kabil ka ngayon. Ay, dultok. Kun kunak lang da jay. Iti kasta, di na konsingiran ni Mare Mildred. Anya? Ay, unay kamutan bakit? Amom ka diya nagdanagak iti kasta unay. Nagpamarang kalagayan. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Tinasayaan, umawag ka mutlaang ijay center. Ibagam anag subling ti puot ko. Iti kasta, saanan nga umay ti ambulansya. Anya? Alan umawag kan. Ay, nagalas kat ti kasta nga ugali ti asawa mo nilyaw. Nanang. Apay, di mo mabagbagaan di asawam. Mangibabaay. Ay, abo. Namin ano na binagbaga. Awan lata. Ay nawaw, nagpuskul ti rupa na nga umutang-utang. Ngam di namot nga rudam mo abayadan. Tidakas na, naglaeng agpambarang. Agasamag, takampay iday kat nawanan iti puaw. Ipalpalastog na pa'y gayam ka no amapan kay J. Japan. Ibagbaga na nga agabrod ka ka no iti mabay. Uwan nga ron. Anya nga taaya ti kasayatan nga aramidak nanang. Tapno isardeng nan ti kasjay nga aramid na.
Kasla ni Marison niya amat day jay. Agisalsal na pay mat kadag iti linabaan na. Agtalubulan gayam ti utang na. Nga maging gaita, di pa'y nagbayad kanya. Pay man ta dumagasak di ta balayda. Okay lang kumano sa nga ribo lang ti inutang na. Saan mat? Dakkel mat din agatad ti 5,000. Iso masapul asingirak ni Marison niya. Ilyong lakay, ilyong. Apay aya. Agdardaras kami. Apay aya. Nakitak ni Mari Mildred nga agturong ditoy. Sublatam ti salsalapay ko. Darasem. No damagan na. Ibagam nga awanak dito'y balay. Alakit din. Awanan ti adupay asao ilyong. Alarom warkan. Makaamukan no anya ti ibagam. Basta di mo ibagbaga nga daak ditoy. Ay nawaw. Naimbag nga oras mo, pare Ilyong. Nay, sige magay maray. Naimbag nga oras mo, Mike. Imbag man ta, nakadagas ka? Adda ka din ni Marison niya, pare? Kwa. Awan mo ti asawak. Napan e center. Napan nagpatsikam. Madika nung kami ti bagbagi na, maray. Katno, kasla isumat tinakitak nga agisalsal pa itay kadag iti linabaan niyo. Ha? Saan? Siyak da dyan, maray. Siyak lang ita dito'y balay. Kasta aya. Sige nga rod pare. Baliwak tumanan ti umay. Ay, nagrigat matlakit ding agpayson ti agsingir iti utang. Apay, mami? Saan pa yung nagbayad ni Auntie Sonia? Saan pa nga rod anak ko? No namin ano ako na nagsubli-subli di balayda. Awan mutlat ta. Agsakit kanumat ni Marison niya. Apay nga min na pinautangan nyo pa ilang, aya? Kat maasyanak mat nga rod kinkwa na anak ko. Kunanamat nga min idi akasapulan na unay ti kwarta. Iso a pinautangak. Una, nga may tatada kayo matag kasapulan. Di na matag bayad. Kaasi kailangan subli-subli di balayda. Bayaan mo anak. Barang iti sumaron apa nagsinger ko kat addanton pagbayad na. Sapay ko mga ruta kasta, mamay. Ni mat Auntie Sonia day jay. Ay, tinasayaan. Asitgak. Auntie Sonia! Dennis Barok. Kung naman ako sakit kayo. Uno, naimbagan kayo? Ay, kinapod no na Barok. Kagap-gapok lang ang anapan nagpa-check up. Aya? Iti kasta lang ayo. Kaslasan kayo mo't naggapo iti doktor. Ay, saan man, Barok? Kagap-gapok lang iti doktor. Sige mapanakon. Mapanak pa'y ngamin gumatang iti agas ko. Ay, nawaw. Mami! Apay din anak ko. Panagkunak awan sakit niyan tison niya. Ha? Nakita kami itay. Nakasarsaran ta. Nagpigsamot amagla. Ay, day tamat nga roti suspitsyak anak ko. Numapanak agsinger aglemeng. Wino saan? Irason na nga agsakit. Padasin nyo manin ti mapan iji balayda. Mapanak tumanan inton bigat. Jakton mamati no ibagana nga agsakit wino anyapay dita arason nga ibagbagana. Ay naman ang Mildred. Kastamat lang ano tiyar aramiden na. Kadagiti dadumaan nakautangan na. No saan na matalimudaw, napan nagpa-check up. O no saan, adda napataganapanan na. Ngem, adda langgam iti unag tibalayda. Ket no pumanaw ti agsingsingir, rumwarmaten. Ay, nagalaslakit din ti kasday nga ugali na. Ay, sinabi mo pa. Now you know, Ate Mildred. Ikakpay iti maudi agundaway. No talaga saan nga agbayad, mapanakon ka ni Kapitan. Wala! Nasasaya ta kasta ti aramida, manang Mildred.
Kumusta kan Marison niya? Panagkita kat, naimbag ka na. Ha? Ayun, Mari Mildred. Wen, naimbag akong iso na lang ta. Taan niya, Mare? Kuha, Mare. Anya akwa-kwa, Marison niya? Di mo ibagang awan pa'y pagbayad mo. At idug una yan, tintad ko apawaywayken ka. Iso pa nga asim taagbayad ka mat kuman. Tanay, masapul ko mat ti kwarta. Ay na, dagulit ka mat, Mildred. Di mat imbagak idikan ka, abayadan, inton adan kwarta. Okat, kaanon tupay nga iday tamare? Inton? Inton matunaw? Inton? Pumuraw tiwak? Wino, inton agibos ti lubong? Ay napangaasim ka di amare. Kasapulak ti kwarta. Iso nga agbayad ka kuman. Ay nawaw, dagulit ka mata niya. Awan nga rod pagbayad ko kuna. Awan, nawatam. Ha? Ala, pumanaw kan dito balay mi. Pumanaw ka ta. Mare, ti barukong. Gupit ti barukong. Tiyak makaangas. Tulungan na, Mare. Ay nason niya. Saan na kun amaala iti kasta nga style mo? Lumang estilo daytan. Agbayad ka kiti ito utang mo. Inaramid mo ni di dayta. Wa ipek daytan son niya. Agbayad ka kit din. Pudno ka di ti agdinamag, Manang Mildred. Ti ka di may papan ka ni Marison niya ti kunang bakla? Wen? Ay, wan. Pudno launa, Georgina. Ay, gunggunan na. Karmanan tayo dyan. Gapo, kadagiti madingar aramiden na. Agasam, agin sa sakit. Oh, anya nga ita. Nagsakit lang arod nga agpaiso. Ay na, imbag ko nam, ta saan na natuluyan. Wan nga rod Barang agnakamatan ni Marison niya. Gapo iti kasya na pasamakin kwa na. Ay, sapay la kuma. Ken, sapay la kuma ata agbayaden. Kadagiti utang na. Kun sintim sa mga minja asawam si Kailyaw. Ay, saan mo't na? Oho, wanya asaan. Kat no agdin amag dito lugar tayaw nga ilimlimeng mo kano ti asawam. No kasya nga daw may agsingir dito balayak. Ibagbagam ka na, wana pan nagpa-check up. Uray at damot iti unag ti balayaw. Anya nga ita. Pimay sulang araw ti ibagbaga nga agsakay. Ay, nanang. No nagbayad lakuman kadagiti inutang na, dinalpas. Wano makisarita nga aguray pa'y, tawan pa'y pagbayad na. Ilimlimangan nantumag, irason na amasakay. Anya nga ita, naatake la ka nga raw. Dakdakkel pa'y tigastos yaw. Wan nga rod nanang. Agnakamot sigurong ti asawam ilyaw. Imbag pa'y kunam, tanailasat na. No saan nga'y, malamlamayan kumaitaan. Ay nawaw. Ilyong lakay. Ay, nasayata na ka rin kan bakit? Bumamon kan, tamangan kan. Iti kasta, makatumar ka mo't iti agas mo. Tulungan nakman nga rin abumamon lakay. Diyak ka ba ulan? Sige. Oops. Agiaman na. Nala, an ka amangan na. Tapno agsublit isigod apigsam bakit? Ket inton makarwar ka diti ospital. Mapan kanto ijayan da Mari Mildred. Ingka dumawat iti pamakawan kadagiti madi nga inararamid mo bakit? Ken bayadam tumudlatan ti utang mo Ken saan lang ani Mari Mildred? Amin dagiti nakaut utangam. Why? Wala kay. Kat pakawanan na. No pati si kakat inaraman ko kadagiti kalukwak. Sorry lang kay. Awanan nyaman na bakit? Basta ikari, madi mo ton ululitin. Agbalin mo't siguro nga adalkan ka. Dahito'y anapasamak. Ay, nawaw! Agpakumbaba ka kadagiti nakautangam. Saan nga isuda pa'y kitdi ti ungtam. Kang runaan iti amin,
di ka agbalin a feeling agrabyado no singsingiranda ka. Ngamin, awan pilpilian ni karma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Si kakaditi na kapila, Francis. Wan man ang grasya. Sa dino ti papanam, tay tulod ka. Ay, nawa. Nakitam lang nga rudan ang nagpailiak ita. Sa ludsudong pailaan no sa dino ti papanak. Siyempre, agawid ako na. Lumugan ka nga rudan manang. Ta siya akong kimangitulod kan kay ti papanam. Ay, nawa. Rumwar ka pa'y matatatulungan na amang bagkat kadagidigin at gatang ko. Ah? Ay. Na yan. Nakabubuntog mat nga rod. Oo, sige. Tulungan ka naman ang grasya. Tapno, di mo mat ko na. Ay, rumbang lang Da kayo a taxi driver. Rumbang lang at tulungan nyo dagiti pasaheros yo. Saan kay man nga agsadot-sadot? Isardeng mo man beti taxi, Francis. Apay ka di manang. Adalabit gatang iti department store. Ay, nagadulakit di nga mina nasalsalud-sudam. No imbagak nga isardeng mo, ay kat isardeng mon Ado ka di tigatanga manang. Ay kat anusam ti aguray Sana balit agbaybayad akmat. Agsalsalusudak lang mat manang. Ngamin, rumabiimat tayo. Isardeng mo nga ruden, tapno Santa Marabian. Nagaduntumat ngamin nga ibagbagam si ka Francis. Mabit lang nga manang. Ipaigit ko pa iti taksi. Apay nga itakala ang Manong Francis. Intulod ko pa ngamin ni Manang Gracia di takabangibang a barangay. Kasta? Uy, natin ko. Sapay ado ti stop over me. Ngam sa nabali nagbayad mo't piman di tao. Amangan no binugbog kawan na kamat Manong. Ay nawaw, saan mo ta ating? Napiksalaan ngamin ti boses ni Manang Gracia. Ado nga minen dagiti taxi driver nga agrek-reklamo. Gapo iti ugali na. Bosi ka numat. Di bali tinapatid kat nagbayad mo Uy, matgat di Mala, agtugaw ka nga ruden Manong. Tagi dasara kun iti kanan tayo. Ay, makapasuron mat na ita, Francis. Ay nawaw. Apay ang grasya ba? Ada ka diti dakas ang haramidan ni Francis, nga? Nalipatak ti karni ti baboy iti taksina. Una yan, di namatan impalagip. Ang mga ano saan na nakita at dati kargam ang nalipatam. Kasano kumadi na makita, kat Francis mat tinagtugawa? Mangrugi ka man ang grasya bakit? No at dati nalipatam, di mo pabasulan sa bali at tao. Pabasulim tabagi ma. Ay nawa, imposible mat sana nakita kat Francis dyan nagtugawa kunak lang arudan. Mabiit man lang, i-post ko man iti Facebook dahil dyan Francis. Manong, at damat karni ti baboy anabati iti taksing. Karni ti baboy? Un Manong, amangan no nalipatan dagiti pasaherong. Sa din ang tinakakitaan, mimi ading kaw. Iti Francis, Manong. Ay sus, iti Francis pa'y gaya. Tsak pa'y nakita itay. Nabanog ka siguro, Manong.
Iso asaan mo anadlaw? Irit mo pala nga din ka, tapno sana matadaan. Salud-sudik to ka ni Manang Gracia itong bigat. Amang ano iso tinakaibati iti dayta akarne. Iso ka tinaudi a pasaherok itangal daw. Ala, syakton ti makaam mo amang isuble, Manong. Nanang, sa dino ti ayan ni Manong Frances. Adda iti banyaw, ag-shower ka now. Apay ka day. Sigurado nga iso ti dakdakamatin ni Manang Gracia at taxi driver, iti impose na iti Facebook, Nanang. Anya, naipost ni Manong no a Francis iti Facebook ko na manakam. Awan matkit di tinadakamat ni Manang Gracia iti post na. Ngam sigurado ak ani Manong Francis ti patpatamaan na, Nanang. Ngamihin ni Manong Francis ti nangilugan ken kwa na itay. Apay kumaapatamaan na ni Manong Mungay anak kaw. Tasaan ka nung impalagip ni Manong Francis ti karni ti baboy, analipatan na iti taksi ni Manong. Anya? Anya ti ko na, Mimi. Patpatamaan nak ni Manang Gracia ti Facebook post na. Manong, basaan mo. Naglawag ti impose na iti Facebook na. Sikat ti pabasulan na. No apay ka numat adi mo impalagip kan kwa na ti karni ti baboy analipatan na. Iti Francit ka no pa'y tinagtugawan na. Imposible ka no adi mo nakita. Ay nawaw. Tabasol ko pa'y analipatan na ti kargana. Amo pa'y man kan kwa na Manong. Oray kaskasano. Saan tay apag-interesan ti karni ti baboy analipatan na itilugan nga iman manehong. Bayan, isublik tulatan ken kuha na itong bigat. I-message mo man kiti. Ipakaamom ken kuha na asaan ko anakita. Nga dagayan nalipatan na itilugan nga ipaspasada. In message ko itayan Manong. Isublim to day ta akarni. Kat inton maminsan, di mon ton iluglugan. Agruam ti kas na klase ti tao. Kaguranan samot amin ng taxi driver dito lugar tayo. Idilit mo leja apos mo kunak Gracia baka. Ay nawaw. Itian niya ko maaga po, Eduardo. Bawal ka diti ag-post ita panawan. Makamu ka man lang eh. Una, sana balit ta Facebook account ko mati inusar ko. Sige, agpatanggan ka. Si kanto ti maibabae ni tinadya nga impos mo. Itian niya ko maaga po. Una, taapay ngamin analipatam ti kargam. Sa ita, agpabaso ka. Ay nawaw, nangalaam man ti kastalaing mo baka. No sa anak nga ag-post, di agruam dagita taxi driver. Abay, masabol ka din nga ipos mo iti Facebook. Amom mo ti driver ti taxi ang nagluganam ita. Mabalin mo nga i-message mo na saya. Naa. Naimbag ko mamay, nag-post ka, kahit mayat ti i-post mo. Sana na ita dapat lang pagpabasulam iti kina-irresponsable. Nagbusi ka launay mo. Abay, personal driver mo ayan, Francis. Nay, nasa apa ka mag Francis anak kaw? Una na, ta dumaw asak pa dita kabangi ba nga barangay. Itulod ko ti karne ti baboy analipatan ni Manang Gracia di kalman. Ay nawaw, sapay adayo ti ayanda. Tinapatay, may sublik tapno sana kumpurmi ti ipopost na. Wan mo't kit di Amangan kit di pa'y no panunutan na pag-interesan tayo day takarnay. Ure kaskasano, kabalak mati gumatang iti karne asidaan tayo na nang. Ay, talaga asabali ti ugali ti tao ita. Basit lang nga isyaw, pagbalinandan abigdel. Tidakas na, dagiti daduma at tao ti pabasulan da iti kina-irresponsable da. Nay, sige mo ka ang Francis. Anya ti masapol mo? Adda ka din ni Manang Gracia, Manong Edgardo. Adda na panan na. Abay ka de. Isublik ko mo ito karne, analipatan na iti taxi di kalman. Ay nawaw. Pakibagam to ka ni Manang Gracia, pasensya na.
Diyak mo't nakita nga dagayam nalipatan na. In-block nak ngamin iti Facebook. Iso asaan ko ang ma-message manong. Bayam, ibagagtuin ko na Frances. Agyaman na klaw na ya. Awan na nyaman na manong. Siya kunti agpaspasin siya iti naramidan da asawa. Imbaga ko adi na unay iti agpost iti Facebook. Ngam natangken mo ti ulo na sila. Okay lang na di manong. Nagdanag lang. Aglalo kat nagninaitan nagiti magatang. Inluto ko ti karne ti baboy. Analipatam iti taksi ni Francis. Gracia bakan. Nasayat man tayong subli na pailaang. Unay kan bakit? Kung naklakit din o pinulutan damatan. Maglablabas kan sa amatan bakit? Amok ni Francis. Saan nang ugali ti kasta? Anya ngay ti amok. Amang ano agin sisingpet laang gayam. No saan nga naipost ti may papan itinalipatak a karne. Insubli na nga ta. Ay nawaw. Sika ti nakaibati ti kargam. Sa ita, sika bela ang tinagado ti ibagbaga na bakal. Malahuston. Ay sus. Dinakmanan sermonan tanagsakitan ti lapayag ko. Mangidasar kakit deng iti kananta. Mabisina ko. Unak lakid din naturog kan. Grasya bakal. Ay, kasano ko makakaturog na tao. Kat nagadugayam ti comment iti in-post ko may papan ni Francis. Italahang anak kita. Nabasag na iti kuminday tayo. No sakti siya ka, bakal. I-delete mo kay diday ta a Facebook post. Tana isubli mo ti karni analipatam. Ay saan? Replyak dagitoy a basher ko. Ay nawaw. Sayang laeng ti oras mo, bakal. Maturog ka man kiday. Ay saan? Sa anak apaabak, aglalo no amok nga husto ti lablaban ko. Nawa. Talagang awan ti dinggo masao. Pagbalinan mo tan a big deal ti simple nga isyo. Agasam ngay, tabasol ko pa'y kanaw. Kapag naman, intong maminsan, italim dagita akargam iti tingid mo, tapno awan malipatam. Naa? Nasaysayan mo lang, ano italim? Tapno awan ti inosente ang mapagpabasaw. Kita mo day alam si Kagrasya. Madlaw anapuyat ka, baka? Ay, nalabas mo't kami ng ti comment dagiti tataw iti post ko. Below the belt pa yan, ti daduma. Kiun talaga ngamin nga dati basol mo baka? No saan ka kumaalag positive Facebook? Kat in-chat mo kit din ni Frances, may papan iti karni analipatam. Di saan kumaama pa sa amak ti kasta? Saan da ka mga ibas dagita at tao? Ay, nasakit pa yan ti ulok amang pampanuno. Ayaw. Sapay nagaduda, pagtutulungan dakmatan. Kas kunakin ka iti rabi ay bakit? I-delete mo man dahil taapos mo. Tana isublimot ta ni Francis ti karni analipatam. Nasidampay nga rudan. Awanin tingam, bakit? I-delete mo dahil ta Facebook post mo. Tapno sardengan da kamutan, dagiti baser mo. Awan mo ti post ni Manang Gracia, may papan iti karni analipatan na iti taksi manong. Agbasa ako mamanan iti comments. Ay nawaw. Anya comment? Ay na pagtutulungan da iti comment section ti post na. Daytoyen ti kunada akarma real quick. Ay nawaw. Una yan. Nabasak kat dagiti comment da iti post na manong. Anya iti ko na dagiti tao. Feeling bus ka no ni Manang Gracia. Adupay sayang ta saan ko ang na-screenshot. Sana nasaya at tikasta, Mimi, ading ko. No iso ti agaramid iti dakas, okay lang. Ngum na siya, sana nasaya Sana kasta ti kayat ko asawan. Diyak lang amin kayat atuladong ti dakas nga ugali ni Manang Gracia. Inton ko, si Kamad, ti Makarma. Ni Manang Gracia magti sumungad, nanang.
Un nga agpaysaw. Agturong mag dito'y ayan tayo. Un nga rot nanang. Naisubli ka numatin ni Manong Francis ti karni analipatan na. Anya ngay nga tatigagaran na. Francis! Francis! Rumwar ka, tamapan mo ka sa rita, mini anak ko. Ibagam nga awan ni Manong mo ta nagbiyahe. Kasano ngay, no bigla asak tandak nga nang, wano saan, ang mga nubog kawandak. Saan mat siguro, anak ko? Kita umantilang ana, nakaisumpay ako mitkita. Panag ko na, kat adalaang napatag nga umay na ibaga, anak ko. Tugaw ka pa'y manang grasya. Ay, agyaman ak, Mimi. Anya nga min tigagaram, manang. Imayak, tak. Kayat ko makisarita ka ni Manong mo, Francis. Kayat ko kumaadumawat iti pamakawan kan kuana. Ha? Sana rumba nga kasjay, iti in-post ko. Pasensya kayon, Mimi. Ni Manong mo pa yan ti pinabasol ko, iti nagkurangak. Nagkapi ka pa'y grasya. Pangururayang kini Francis. Ay, agyaman ana na sitang. Ay na, pasensya kan kadagiti dakas na isaw-sawang ko, Francis. Mawatan ka, manang. Siyak tinagkurang. Siyak pa'y lang tadaganas na nga agpost iti kasjay. Tinapatay ka nakaamiris ka, manang grasya. Agyaman aklaunay, Francis. Talaga saanan ang maulit day jay tagbalbaliw akon. No adda parikot, saan kun nga i-post iti Facebook? Wala manang. I-chat, wano i-message mo latan iti masagnan. Kan kang runan ti amin, makisarita ka kumaan na saya at kadakwada. Di ka agbalin a bosi tapno saan da ka aguraan. Ay nawaw! Di tay agbalin anaranggas iti pada tayo a tao. Tama nga no iti udi na, kat agsublimat laang kada tayo dagiti dakas nga aramid tayo. Kanayon tay alaglagipan, an naragragsak ti biyag no nasaya at ka iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ala na, Anita. Sungbatan na kon. Maasi ka mata. Nabayaga kon nga agar-aram kan ka. Unay ba't ti panang parigat mo kanya kon ngay? Ay nawa, di ka mat makaur-uray, Lupito. Agur-urayak nga rod, ang mga noda pa'y agaram kanya ka nagugwapong itisi ka. Ay nawa, kit agur-uray kalatan. Ibagam ano danamnama kunawan, tapno amukmay, no agaram ako niti sa balay. Dakulit ka man. Sige man langan, sungbatan kan. Tama nga no agaram ka pa iti sa baling agpaiso. Yes! Kamo dyan na, makaasawa ka na. Ay na, asawa dagos? Kanya nga rod. Isong arod nga inaram ka, na makaasawa ko. Ay nawaw, anya ti kunap, Anita. Danunan dakan. Ay, wananang.
Sinungbata ko ni Lupito, kasarmat adagos ang tibagana. Anya kay nga raw, no, day tama lang titurungan. Ay, ananang, umayda dumanon inton Sabado. Ipapartik ton di may sakal din. Taiso ti ipasago kadakwada. Ay, nawaw, kamaw dyanan na, makaramanak man ang itikalding nanang. Ay na, di man ipakat ta kinarawat maun. Agbain kanto kumamat. Dim ipadlaw iti agbalinto nga asawam arawat ka. Ang mga no agbabaway, amang ikasarkan ka. Ay, nawaw, ninanang mat. Day talaang ti pagbabawyan na amang ikasarkan niya. Ay, kawan ang mga no makita na anarigat ka may talunan kat umatrasan amang ikasarkan ka. Nalabas kayo mat nana. Uray narawat ak atamok mat agtrabaho. Nalaingak mat amakitangdan nga agraep. Agseka, aglaba, agdalos iti umaken wan niya pa'y ditangay paramid na. Munay, nagadun nga imbagam. No saan mo kaya ti mapagbagaan, ay di saan lang. At kami dito anak ko, balayan. Balayan ko na, ay sunto mo lang, si tungpal na. Ay, kawaw. Ay, kawan, abalayan. Tangay, da kayo tinalalakyan. Anya, kay ti plano yung iti panagkasarto na giti anak ta. Ay, kay numabaling ko maabalayan. Sa isang una ang nagarbaw. Basta tinapatag, makapagkasardaan. Kahit anya nga iti makunam, anita. Ay, nawaw. Ay, katwan ananang. Ay, manunto nga iti maparte ababoy. Ang damat tarakan ko talo ababoy. Umanay day jayon, tadakkel damay. Ay, nawaw. Siguradon tuman karon ti busog kun Ay na, saan man aday tabusog ti ibagbagam si kadita. Pagtungtungan nyo pa'y kide, dagiti na dumapaggastusan yaw. Kasanungay, dagiti kawas yaw. Da kaminton ti makamo iti magastos para iti kawas nanang. Agabang kami na. Karaman ijayan ti badoy ko ni tatang, kun dagiti abay. Ay, nawaw. Ay, kamaya garon tapno saan tayo nga agpadait. Isubli tayo tulagan intun malpas ti kasar. Alang aron, mayat na huwag kakatunusan tayo. Mayat ba iti saan kayo napili? Umanugot kayo mat iti amin na kaya me. Ay, nawaw. Saan tayo matabak na nga balayan? Kanuan niya ti addaak, di isaw ti anusan. Ay, nawaw. Natulag gaya man ti kasaryo ka ni Lupito, Anita. Ay, iwan, Andrea. Umay kayon to Pizza 20 inton Septembre. Imbag ka pa'y tamakiasawa kan. Ay, nawaw. Apay, makas-asawa ka matin aya. Awan pa'y ngarod ti mangi kasar kanya. Awan ayat agar-aram kan ka? Adamet. Ngam agutang-utang damat dito istor ko. Ay, nawaw. Imbis nga agpakitang gilas da kumakan ka, tapnosong batam ida, utangan da ka mat. Uwan nga rod di uray aw-awan mat, ano umut-utang damat. Ay, excited ako ni ti kasarta nita. Uray ka natulag mo ti kalay sana. Agkaidatan. Ay, nawaw. Di kalakot makaur-urayan. Asidag lang arudan. Saan garudan? Alam agkaidatan Ay, nawaw. Saan mabalin Noy, matras kan ngay. Di awan maramida kon. Ay, nawaw. Apay nga umatrasak ngay. Basta, diyak kayat nga kaidata. Aguray taging gamalpas ti kasarta. Yan, damo bukod kong nabalay. Di agawid tan ijay. Isuntugoy lang ti pagawid aminton malpas ti kasarta. Karkaron diyak kayat Ibagadan to pa ay asyak ti sana makaururay. Baka ibagada nga indanon ko ti bagikin ka. Ay, nawaw. Itatanalpasan ti kasaryaw. Mabalin mo ti makiawid ka ni Lupito, balay na, Anita. Ay, naman, anya nga tatirik na ti adda asawa na nanang.
Ay ada asikasuwa mo na. Ada ilabam, ada ilotwam, ida saram iti kanenda, kasjay. Kan agdalos ka, iti balayaw. Ay nawaw. Kasjay aya? Kat nilupito ngay nanang. Anya ngay mati aramidan na para kanya. Ay kat iso ti agbirok iti pagbiagyo ah. Tagay awan pa'y matanak yaw. Di oray tulungan pa'y laang amanggad. Numalpas mo amin at trabaho medyo balayaw. Di agbirok ka magtitipak kitang danam. Kasi yan, ay nawa. Ay, isuang nga rod nanang. Adakon ba ka? Iluto mo, ito'y ginatang ko asidahan. Ay nawa, anya ngay day talakay. Pitchay, sagpawam iti sardinas. Ay nawa. Ay, anya matan. Di pa'y kumatang matiti karnimat. Ay, kanyang itar aramidam dita. Di mo samak kayat ti aglutaw. Ay naman, ay kayat ko alakay. May mayat ko mati agluto no, karni ti iluto. Ay, pasensyakan ba kay? Nakapoy ti diskitar ko ita. Kan dakkel nga minti nagastos, hindi nagkasarta. Iso nga aganos ka pa'y lang wan. Anya pa'y ngay nga rodla kay. Tsak maka ano si ti kastoy. Puro mo't nating ti masidsidan. Agtrabaho ak man laangan tapno makaramanak matiti karni. Sipod nagdan nga kami kanilupito. Tsak pa'y makaramanan iti karni. Idi laang panagkasarmi tinagumumak iti karni. Ay, agrubwatak. Mapanak iti balay daang kilkilo. Damagak man no adda ipatrabaho na. Ay nawaw, impag mantay may ka. Ado ti trabaho nga agur-uray, nga mawan matang danak. Apay ngamin adidak ayaban nga itata. Ay kung naknusan mo na kayat ti makitang dan, nakiasawa ka mutek. Ay nawa, kayat kulat ta at agtrabaho tata. Awang masidaan na imas na jak agtrabaho. Ngay lupito, agtrabaho ba? Ay na tata. Puro mo natong ti paspasida na kanya. Kastaya. Ala, nagtrabaho ka kanya. Nalawan di ka may sa. Ay, narutan dan ka matang danak nga gay. Tabisi mo't amin nang iti adda umana. Ay nawang, manungay titangdan ko iti inaldaw tata. Kas iti sigud 500. 500 ti one day. Amok makidi nga listo ti garaw mau. Iso apat siya kajak malugi kang ka. Ay nawaw. Igatang ko amin iti karne iti 500 ama swildok itatata. Ay adumat din apanangan ko siguro ging gamay boss. Ay nawaw. Ay sikalatag siya. Ay kauwan tata. Birok ko mat. Apay ngamin ngay asan agumatang iti karne ni Lupitaw. Saan ko nga ikarga iti ref dagito'y akarni? Asinakit day, sakto ibilag. Malam tumat nun nga gawawid ni Lupito. Ilamang kong tumat tan, tapno saan na makita insun sumangpag. Aday ta, nailasin kong to'y asinak. Ibilag kuntong inton bigat, sakbay nga apanak man agay kan. Umanayon to'y may sagrat nga ilasin ko asinak. Uray ta nagdakkel mo tagarat. Ay nawaw, iluto ko tamangan ako. Nay, apay ngay bakay? Di ka magmangan. Naimas mo, ito'y linuto mo insang pagkaw. Torta atarong ko naman. Ay nawaw, makan kalatan sa anak nga rod mabisin. Sidak nga rod amin ay. Napanugak ka, ito napan nagtrabaho. Wen, si daom latan. Di nakpabasulo na, no agbisin kayo ton madamdama. Wen, kunak lang arudan. Sige, panawan kan dito'y kusina. Talaga dyan malapdan titurog ka. Ay nawaw.
Nagadumot a karne, dagitaan na ibilag di talikod ti balayaw a nalabsak. Mayat sakit di ti birok ni Lupito ado ti abastuyaw. Ay nawaw, saan ani Lupito ti gimatang iti dayta nanang? Siya. Apay, adan trabaho. Kapilitan ang nagtrabaho kadimat gumatang ni Lupito iti karni. Puro matnatang. Di kapilitan nga agtrabaho akon, tapno damot igatang ko iti karni asidak. Ay nawaw. Sika lang teksid sida iti karni. Ay katuan ananang. Idulin kon tumanan inton madamdama dagita tapno saan ang makita ni Lupito. Ay nawaw. Madidikas na anak ko. Sidain niyo ang adwa. Ay, gunguna na nanang. Apay nga mintayong imutan na. Di pa'y mat gumatang iti karni. Ay, sos. Kaslasan mo nga asawa, no kasta? Nagadumanon asa uyo. Mabitla nga, tayalaan kayo iti ihawid yo a karni. Imbagla apang rabyan yo, nanang. Ay, nawaw. Anita, bulong na man yung martilyo ni Lupito. Diya, mabiro ka nun tayo martilyo. Mabit lang tatang talaag. Ay, dumanon kayo pa yata, birukag pa eh. Alang araw. Umunay ka ko. Magadumot a karning agkaraibitin di tangato ti tawad. Una ni Lupito, nakapsok ti diskitar da ita. Nagloko diya tao. Kasaok tuman. Imutan nagsama ni Lupito. Apay adi nakpinautangan nga. Idi umot-o nga, tingkwana. Kunam ang nakapsok ti diskitar yaw. Nagaduma a karne tinakabitin iti balayo nga ibilbilag yaw. Ay nawaw. Ay, ang tagtaga-inip kay kaditatang. Kino na bayag adya nakaramraman iti karne. Ay nawaw, di kan aglastog. Napanak bimulo iti martilyaw kin Anita. Kit nakitak dagiti ado a karne a nakabitin. Awan amok di tatang. Jak amo nga da karne nga ibilbilag ni Anita. Ay nawaw. Nagloko ta asawa. Kaya nasawan, isulaang tadsitsida iti karne. Isumutlaasa namang mangan iti rabi ay. Siguro, nalpasin na nangan. Isu adi na kahit ti makisango kanya kamangan. Maday, ti ugalit asawa. Ay, agtip-tipidak tapno darasak makaurnong para iti masakbayan may. Isu ajak gumatgatang iti karne, tatang. Kaya't asawan ti asawa. Tibirok na. Igatang na iti karne. Ay, nawaw. Ay, wala Apay ngay, tadinak ba't ik-ikan iti karne. Si putak ni Anita. Tiyan muna. Kit napanak nagtrabaho. Yung adak lang dito kasupukan ngagsisiim. Dayjay, inala na ngagpaiso ti agdan akayo. Kat impasanggir na itilikod ti balay. Imunog manan. Mapan na siguro alain ti bilag na karne. Ay nawaw. Agpaiso. Ado ti awit na karne. Dayjay, imulin. Kat ibilag ng dagiti karne. Bigla mo't anababtugon ni Anita. Ay, inakarayatan niya. Anita! Ay, sus! Awan mo't putan. Ay, imposible mo't anadangran. Nababalaan mo't tinakatindagan na. Ay, tinasayat. Itaray ko di ospital. Sa dino ti ayan ko. Ay nawaw, ada ka dito ospital. Bakit? Apay, anya tinapasama kanyak. Di mo malagip, tinapasama kan ka? Wen, malagip kon.
Agibilbilagak iti karne, idi biglaan na ulawak at nautbalansak. Malagi mo mat siguro. Madama nga gibilbilag ka kadagiti sidaw makarnay. Idi simro siguro ti high blood mo. Iso nabanitog ka na. Ay, nawaw. Apay nga, mom. Sinipsiputan ka Naibaga ngamin ni tatang, nakita na nga adot ti karne nakabilag. Siniputan ka mga agpaisaw. Kat ita, ay, high blood kan. Bukbukudam ngamin dagiti karne. Bawal itang agsida ka iti karne. Agyaman ka ta mild stroke lang, tinapasamakan ka. Ang maulit pa'y ka now. Ay, delikado kan. Isong ay sardeng mo ti agsida, no kayat mo pa'y ti agbyag iti napaot. Anya ngay dagita nagado a bit-bit mo lakay. Karne baboy Nabayag nga inimutak ti bagik. Takayat ko ti makaornong. Ang ita, kayat ko matiag sida, oray sag paminsan. Ay nawaw, ay kayat ko matday talakay. Ay iyag mo man tayo dubog. Ay nagimas lakit din. Karkaro no, taba na. Ay, siyak tagluto iti sida. Siyak lang tiag sida. Adda parya dita sida. Isu ti ilutong. Sana mabalin nga agsida ka iti karne, tamang anong maistok ka man kwartak pa'y ngarod ti usarem agastusan iti ospital. Ay nawaw. Ay nawaw! May salaang tipyak tayo, rumbang na laang ngarod nga aywanan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.